I wouldn't want to go on this journey with anyone else. So will you be my maid of honor? If you really want to give this marriage a second chance, I'm not talking about and I don't care. But you're not interested. So I'm just hoping for your meeting with the prosecutor to go well because I've suffered enough. So, Oh, hey, today is about you and I. So, Shalalafo and enjoy. I've sorted everything out with her. What's wrong with? No. This, I don't think that this space is safe. No, this place is very safe. No. GBV is high. No. Sambuhlungu mpotše. A se rabolela nna lwena. A se rabolela ra ba ra tša sephetho go tee gore ga o tlo itšea dilele kwa Namibia. Yeah, my love. O bona seo ke se nna le thibo se re boditšeng batho ba le ba kwa Namibia. E fela CEO o rile nako ya etla polokong ya Clinton a gopela gore nga be le kopano le rena. Serious. What's re lekile ra motlhalosetša le mabaka goreng go baneng rena re ka se kgone go tšea kontraka ela. E fela ke atlela ke kgopolo ya goreng a o tla romela shuttle gona le goreng re šomiše sefofane. Okay, then why bo tshwanetse o bolele maka? Wa o sa no mpotša tabe wa bolela nnete go tloga semetsing? Ke be ke le confused motho wa ka. Ke be ke sa kwešiše le nna gorena go baneng man, go baneng company e ba ikemišeditše go šoma le rena mola rona ba company yana e nnyane e le goreng e pitšitše ku. So Samuel gore o mpotša gore okay o tšere sephetho sa gore o tlo itšea contract because wena bo le confused. No, ke tšere sephetho ka lebaka la gore motho wa ka ga ke nyake nna le wena re phela re tle re be le mathata a ditšhelete be ke sa nyake seo ene le gona le seana le mo tseleng so beng ka se kgone gore nna nka gana deal ke baby ene ke deal le goreng e ka kgona gore sorta for 2 years. Yeah, but bo sontse o mpotše Samuel o bolele nnete. Yeah, all right. And nna ga le ke puditse gore ke tlo go botša yona weekend eneke e fela bona ba no decide gore ba romele mothako o wa shuttle ka mo le contract a se re sign lo sign o ka golo mara batho ba goreng o sa no ntumelela nna ke go ntšhe di out re dinner tonight ke gone go no tlhalosa dilo ka mokana ga tsona baby. A re die lunch. Yeah, ke na le training ko mšomong le gona. But ke tla be ke feditše by lunchtime. Yeah, sure. Lunch it is. Well, Fika. Yeah. How can I help? Hi. Good Johnny. I said, how can I help you? Yes, can I please speak to Sbusiso Xulu? Incoming calls are not allowed. Look, I do know that you calls do come through. What makes you so special? Goodbye. Please, hold on. Can I just ask, Upiki, has he been released? Hello? It's enough ka silent treatment ya gago. I mean, the whole time o le ga mashashane le gona you were ignoring me. Ke go rometse message. Ka re okay. Ke tle re tlo gona go bolela na and you didn't even say anything. Okay. Tibos ga so boy expectileng. O ile wa tšea sephetho sa go tšea deal ke ntle le go bolela le nna. So bo nya ka gore ke dieng. Go
Bona Tios. Wa tsa mathomong pele ka beile botlhoko kudu. And then ka ipotsa gore no, wa tsa ke ngwana Mapitsi. Pele ga go ga ya tshwanela ba botlhoko, ga o ne right. Ya go ka botlhoko. Because nna ga botsotso tshwantse go leboga Tios for go ntshwarela after go cheatela akere. So ga botsotso nna ga ke ne right ka ntlong yeke. Lenyalong le ke ga ke ne right because go cheated and when o nya go phela This is why we can move forward. Ka gore wena o tlo phela o tshwareletse botlhoko ba gale. a se nna ke tshwareletseng botlhoko ba gale wena Tios akere wena o phela o mpontša gore ga ke sele mo lenyalong le ke la rena gore ga ke botlhokwa in this family gore o tšea diphetho Taba ye ga se ka lenyalo la rena. Okay, it's about Maputla construction. Opportunity e ke go lokudu and हेलो साथीहरु स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो यस युट्युब च्यानलमा मेरो नाम डोलराज पाठक र आज हामी कुरा गर्नेछौं आज प्रजातन्त्र दिवस फागुन 7 गते र अहिले साँझको 6:07 गएको छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ र तपाईहरु यदि युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब भिडियो लाइक र एउटा कमेन्ट गर्नु होला कहाँदेखि हुनुहुन्छ कता बस्नुहुन्छ त्यो भन्न चाहिँ नभुल्नु होला त है त यो भिडियो मोनेटाइजको लागि गराएको भिडियो यतिकै गराउने हो त्यही भएर केही विशेष हुने छैन यसमा चाहिँ कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यादों में तेरा नाम किराए देखेंगे तेरे चाहे जमाना लग जाए जमाने लग जाए जमाने लग जाए हाँ हाँ तेरा र पैरो खोलाको बाटो नमान्नु डरै डर भिर र पैरो खोलाको बाटो नमान्नु डरै डर नभुल्नु माया मनभरि फुले यो जान तिम्रै भर नभुल्नु माया मनभरि फुले यो जान तिम्रै भर बतास नजरैले हान्यो मलाई केले तान्यो तान्यो मन उड्यो चङ्गा झै साथीहरु मलाई एकदमै अल्छी लागिरहेको छ मलाई जेउ लागिरहेको छ र म यहाँ सुत्दै छु अनि तपाईहरुलाई अलिकति गीत पनि सुनाउँदै छु सुन्नु होला पहिलो भिडियो हेरेर आउनु भएको छ होला नि हैन भिडियो हेर्नु होला है सबै ओ माय गॉड सुरु भो साँझ सम्झिँदैन म फेरि तिम्रै पियर खतम कहिले हुनेछ मेरो दम गर्दैछ नि के अचम्म छोड्दैन नि मेरो खुसी तिमी मेरो सपना तिमी मेरो खुसी मेरो सपना तिमी सुरु भो साँझ सम्झिँदैन म फेरि तिम्रै पियारी खतम कहिले हुने यो मेरो
दम गोड्दैछ अनि खै के अचम्म बस्छ नि माया छुट्दैन नि मेरो खुसी तिमी मेरो सबै तिमी मेरो संसार तिमी तिमी हो हा 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 हो हा हा हा